Kada bi vi bili u prilici, recimo, koliko sutra da sastavite vladu Republike Srpske, da li bi mogli nabrojati, recimo, 7 ministara koji bi SDS delegirao u takvu vladu? Pa ja pretpostavljam da vi ne znate i ne treba da znate da mi imamo formirano 20 odbora po raznim oblastima života, da u 20 odbora ima 450 stručnih ljudi za te oblasti i Srpska demokratska stranka ima, ponavljam, bolju i veću kadrovsku bazu nego sve stranke, pa čak i SNSD. Prema tome, ne da bih mogao nabrojati 7, mogao bih nabrojati mnogo više, ali je problem u tome što prije svega mi moramo vidjeti kako ćemo ići na izbore, hoćemo ići u koaliciju. Naturajući sada ministre u sjenci, na neki način smo zatvorili vrata prema koalicionim partnerima. Znači, tek kada budemo znali, a pretpostavljam da će to biti u februaru ili martu, na koji način ćemo ići u koaliciju na sljedeći izbor, onda možemo da izađemo i sa konkretnim imenima i da ih ponudimo u odnosu na ove sadašnje ministre. Ja mislim da neće biti teško napraviti novu kvalitetnu kabinetu. Postoji scenarij, znači, koji je ovako kružio, da kažem, po kuloarima, po kojem će, znači, opozicija izaći, da je jedna od opcija da opozicija izađe ujedinjena, pri čemu će dvije najjače partije delegirati jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a druga partija za predsjednik Republike Srpske. Pošto to već nisu toliko komplikovana stvar, ne zatvaraju koalicijne potencijale, ko bi bili kandidati SDS-a u takvom slučaju? Ja znam da vas to, vjerovatno javnost, može zanimati, ali prije svega treba dogovor je ovakav, da se u trenutku kada se bude pravila ta koalicija izvrši procjena stvarnog stanja ko bi pojedinačno mogao za koju funkciju donijeti najviše glasova. Znači, jedini kriterijum će biti u stvari rejting kandidata potencijalnih u trenutku kada se bude pravila koalicija. I zbog toga vam ja mogu reći, svakako znam da ste zainteresovani za to, ima tu i onih ljudi koji su prije bili u politici, ima i novih, ima i onih koji su bili kandidati na prošlim izborima za pojedine funkcije, svi su oni očigledno potencijalni kandidati za sljedeće izbore.